Tsindira provisoire mu gihe gito cyane. Uyu munsi turabagezaho ibibazo n'ibisubizo by'ikizamini cya provisoire cyakozwe. Wafata agapapuro hanyuma tugafatikanya ukareba amanota ugira mu kizamini. Twagiye. Niba utarakora subscribe wakora subscribe bityo ntihazagire video nimwe gucika kuri iyi channel yacu. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Ibinyabiziga bitegetswe gusiga metero zerekanwe hagati yabyo. B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bikururana. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite moteri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A. Ibinyabiziga bitegetswe gusiga metero zerekanwe hagati yabyo. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa mu buryo bumwe. A. Ibyapa biyobora n'ibitegeka. B. Ibyapa biburira n'ibitegeka. C. Ibyapa bibuza n'ibitegeka. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni C. Ni ibyapa bibuza n'ibitegeka. Twikomereze na gatatu. Gatatu iravuga ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. A. Metero 40. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10. Ese urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni C. Metero 20. Intera metero 20. Twikomereze na kane. Kane iravuga ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A. Umuyobozi. Ikinyabiziga cyose kigenda kigomba kugira umuyobozi. Twikomereze na gatanu. Gatanu iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Amabuye ahanuka. B. Umuhanda unyerera. C. Umutingito. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A. Amabuye ahanuka. Ikomereze na gatandatu. Gatandatu iravuga ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga n'ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindurwa ry'ibyerekezo byabyo birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe ariko ntibireba amatara akurikira. A. Amatara ndanga. B. Amatara ari imbere mu modoka. C. Amatara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B. Ni amatara ari imbere mu modoka. Twikomereze na karindwi. Karindwi iravuga ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka taxi bitegerereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira: A.
ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C. Ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike. Hano igisubizo ni A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Twikomereze n'umunani. Ikibazo cya munani kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Ntihanyurwa n'imashini. B. Umuhanda w'amapikipiki. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bihinga. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike. Hano igisubizo ni C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bihingwa. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bihinga. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. A. Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Ese urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike. Hano igisubizo ni B. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Ntihanyurwa n'ibirengeje metero 3 n'ibice 5 z'uburebure. B. Ntihanyurwa n'ibirengeje metero 2 z'ubugari. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bipakiye. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike. Hano igisubizo ni A. Ntihanyurwa n'ibirengeje metero 3 n'ibice 5 z'uburebure. Twikomereze n'ikibazo cya 11. 11 iravuga ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 nibyo ibiziga 4 bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. Nyere dusubiremo. Imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 n'iby'ibiziga 4 bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. A. Santimetero 20. B. Santimetero 30. C. Santimetero 50. D. Santimetero 60. Ese urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike. Hano igisubizo ni C. Ni santimetero 50. Twikomereze na 12. 12 avuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinje cyane? Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B. Gukandagira ikirenge cya amburiyage no kuvuza ihoni ryo kumumenyesha. Gukandagira ikirenge cya amburiyage no kuvuza ihoni ryo kumenyesha.
C. Kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D. Guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Ese wowe urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Twikomereze na 13. 13 iravuga ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha: A. Ibitegetswe byihariye gusa. B. Ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Twikomereze na 14. 14 iravuga ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwa? Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagarara? A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese wowe hano urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ikomereze na 15. 15 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Birabujijwe gutambuka udahagaze bariyeri cyangwa se gasutamo. B. Birabujijwe kuhahagarara. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. Birabujijwe gutambuka udahagaze kuri bariyeri cyangwa gasutamo. Twikomereze na 16. 16 iravuga ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganwa n'itegeko? A. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rugifite agaciro. B. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga bugifite agaciro. C. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese wowe hano urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose nibyo, ibyavuzwe byose nibyo. Twikomereze na 17. 17 iravuga ngo ikinyabiziga gifite umutambiko umwe uhuza imipira uburebure ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: A. Metero 7. B. Metero 11. C. Metero 13. D. Metero 18. Hano igisubizo ni A. Metero 7. Twikomereze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kiravuga ngo uretse mu mujyi, mu yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni: A. Toni 10. B. Toni 12. C.
toni 16. D toni 24. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni C, ni toni 16. Twikomereze na 19. 19 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Birabujijwe guhagarara mu mwanya ku minsi yerekanwe ku cyapa. B. Birabujijwe kuhanyura ufite imyaka yerekanwe. C. Birabujijwe kuhagendera murenze umubare werekanywe. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A. Birabujijwe guhagarara mu mwanya ku minsi yerekanwe ku cyapa. Twikomereze na 20. 20 iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa w'ikinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri agomba kugira aho yicara hafite ubugari butari munsi ya A. santimetero 40. B. santimetero 55. C. santimetero 50. D. santimetero 30. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B, ni santimetero 55. Niba utarakora subscribe wakora subscribe, bityo ntihazagire video nimwe gucika kuri iyi channel yacu. Ukeneye izindi video zijyanye n'ibibazo n'ibisubizo by'ibizamini bya provisoire cyangwa se amategeko y'umuhanda, wareba muri description y'iyi video hasi y'iyi video, hanyuma ukayibonamo. Ushobora no kurebera muri comment, ni comment ya mbere, bityo ukareba ibibazo n'ibisubizo by'ikizamini bya provisoire ndetse n'amategeko y'umuhanda byatambutse. Niba iyi video yagufashije ukaba utarakora subscribe, waduha subscribe, ukaduha comment, ugakora share kuri bagenzi bawe, ndetse nabo bakabasha kugira amahirwe yo kubona ibibazo n'ibisubizo bya provisoire.